Kahnyo dap Integrated Territorial Organization hito kala kentu ya kesorkar jela bakam dei ban syukut tang hak jimpena hakikot kubor Henry kadai ban penstet ban tungi kiksiang na kabenta ban khot ya krenno ya kaseng New Trap National Liberation Council sakami jing kren na kaliang jong ba don bok khar ubade presiden jong ka hito ulai kuble ya kaning sorkar kabla sim ya kaning sinjam ban khot ya kren ya seng leno bat om kum kopor jong Dr. Mukul Sangma ubasim khia ban khot ya kren tangi kiseng leno acek ni kwa ban pensmong mustana da ya ka sorkar MDA pat ya channel sir kumjo ka sorkar kala terwa ban ya kran sok no ban ka channel sir kala pediang klem keno ke jite kendon ni na kaliang ka jungi ni kentu ya government kan ya kam dai ban kot tang hakop chobot pat ngangi scam bat na kaliang juk channel sir gin sok point ki kop isla ki badai ban pompoy go government ka dai ban sim kya ban thung bot ki ksiang knang ba kejela ba gari jungi kan song sengai no unta bade ni hakapor buwan Malaysia na kalian jungi kan ai jumthot jika central ministry Malaysia initiative hande hatu popor le se I la intervene I ba hek la ya cha po Delhi la ekran to ni blai ba ni bendu yo sarkar mukul bu Malaysia initiative tang yeki ache tang hapo garo hes ikini gi hinyo trap kim chu khen ye ro shai kan ke sarkar bat ni da ben shar sarkar ba barim tang ni da wasu sin berang ke sorkar kadai ban shim initiative buat kenang ba kini ki jongi ki kon samla kinum syak ngop hakano kaliang bedai ba ladak kane kan shu long be tang hapo khot kubor klem da jaji kelenti ke biang komod kading kala ban kelang sa isen tan ni na kaliang jongi ni kentu ke sorkar dai ban pendap shwa ke election ar hajar ar kulai kenang baga song sengan jong karib ke jela jong beri nyutra kan pernah ba syai ban sa isen